Итак, поехали бойцов аплодисментами. Перед вами весовая категория 93+. Справа от меня боец в синем углу. Его вес составляет 98 килограммов, рост 184 сантиметра, ему 26 лет. Он является мастером спорта по ММА. Профессиональный рекорд. 2 победы, 4 поражения и 0 ничьи. Бойцовский клуб МТМА. Тренер Акбоев Алам. Встречаем. Медведев Нурмамат Улу. И его соперник в красном углу. Его вес составляет 104 килограмма, рост 175 сантиметров, ему 28 лет. Он является мастером спорта по боевому самбо, чемпион по грэпплингу, чемпион по боевому самбо Корейской Республики, профессиональный рекорд, 8 побед, 4 поражения и 0 ничьи. Тренер Сазарбаев Кылыч, бойцовский клуб Атаман. Якуба Абилхаси. Бойцы на середину. Zantel bacağını biliyor. Siz de sözüne bakmayın. Dayanın. Bak bakalım. Çok besleme. İsteme. Ayaş çok. Kepte! Давай! Geçen! Давай kepte abi! Barayım, barayım. Razma, kepte! Bekleyin! Bere kalk gel. Abdüler ha! Abdüler. Dörgadet! Abdüler. Kepte! Çok öldürüttür ha! Gördün mü baş belge salonda gel. Ab gel, ab gel. Ab gel, baş belge salonda. Ben seninki. Bu. Hep böyle gönlüm burayı. Şurada birinci numara işte! Çok razı var. Kepte, daha işte be! Abi! Bu. Koş sen oğlum. Peşen! Kaçma. Aylan. Aylan dedim. Bol aylan. Bırakın aylan. Aylan. Kaçmayın. Kaçmayın. Küçük getirme. Aylanlar kaçmayın. Küçük getirme. Kaçmayın. Bol dedim seninki. Koltuktan! Davay ya. Koltuktan! Ödeme çıkar! Saçma. Çıkarma. Yürü be. Ellensen beni. Özde! Aşağı! Çıkart! Gitti! Oğlum seninki kepte. Çıkart! Kepte. Burada kalsa! Şorta! Davay. Bura! Davay. Kaçadı davay işte. Getirme şu doldu be! Ya ben oğlum hakem sayçı. Hakem. Ne kilosun? Vur. Ya şaşmayın. Baş takar. Kontrol! Ayağa. Vurar! Tıbak! Kol çatar! Böyle tutar! Oğlum sendeki. Başı tutsam. Başta açıyorsun başta. Hakimle защита. Ne hareket kılacak kişi? Vur! Ha, давай. Тизеге туроо. Хатра хурцээ. Я авгас кирчээ. Давай! Абы тұрғызба! Хатра гордэ хатра. Мала тутту. Ол дезесин тез. Kanalını cansın ne? На награждение приглашается Кадыров Надыр, президент бойцовской азиатской лиги Ахмат.